Mae'n teimlad overwhelming I fod yn onest. Mae'n really falch a mae'n teimlo'n hyfryd I gwybod bod ni'n cael gymaint o cymorth a bod pobl yn credu dda ohonom ni. Every day they really give it their all to give the children the best experiences possible. They're caring and loving and they really do care about your child as if they're like a second parent while they're here. So it's fantastic. So fi di mynd mas I meithrin fe a setins eraill I helpu nhw a just nhw di dod yma I gweld sut mae'r plant yn chwarae a sut mae'r byd naturiol yn effeithio addysg a datblygiad y plant. It's very organised. I like people who are organised and she keeps things on level. We know where we are with Kate. She's supportive. I feel like I could talk to Kate, fine, no problem. She's very approachable. She runs a tight ship but a good ship. Mae'n hwb y cymuned I fod yn onest. Mae rhieni'n gallu dod yma, maen nhw'n gallu cyfuno a siarad gyda'r staff, gofyn cwestiynau a dechrau cymuned eu hunain er mwyn danfon y plant ar y ffordd i'r ysgol. Wel, wnaethon ni bagiau, 2 bag wahanol, un plannu a un coginio, a wnaethon ni wneud fel bagiau gyda popeth oedd nhw angen I wneud coginio gatref gyda cwpl o ingredients, beth ni wedi prynu ar ôl y bagiau, a wedyn pob wythnos oeddwn ni'n danfon recipes adref a gofyn i'r rhieni cadw'n cyswllt gan danfon ni lluniau o'r plant a nhw'n coginio adref. A nath e mynd lawr yn really positive. Well, she's changed Teddy Tut around from when we started off with very few children. When we took over, me and Kate started the same day. And I just feel that we've, as a team, and Kate as a manager, as a leader, we've grown from a couple of children to 40 children. Wel, oedd lot o plastic a lliwiau gyda ni, a nawr ni wedi stripio popeth nôl, ni wedi mynd fwy tua'r byd naturiol gyda'r plant. Mae popeth ni wedi mynd fel gyda'r hen plastig, nhw'n gael metal nhw gyda'r fel topiau poteli ar gyfer y toes. Ni'n mynd lawr I just trio gael chwilfrydydd y plant a gael nhw gofyn cwestiynau a explore byd naturiol. Fi ddim jyst yn meddwl y byd I fi fod yn onest, jyst I gwybod bod yr holl newidiadau a popeth ni wedi wneud wedi gael gymaint o effaith ar y plant, a'r staff a pawb. Just i'n gwybod bod ni'n wneud y gorau ni'n gallu gan y plant. As mae'n hynod o bwysig bod nhw'n y dyfodol ni a mae'n hynod o bwysig I fi gweld nhw'n tyfu a datblygu y ffordd maen nhw.